건조하고 매서운 바람이 부는 몽골. 몽골은 여름보다 겨울이 긴 나라로 겨울엔 영하 40도까지 떨어지는 혹한이 계속됩니다. 국민의 95%가 라마 불교를 믿는 몽골은 기독교 인구가 2만 5천여 명밖에 되지 않는 복음에 불모집니다. 몽골의 봄 날씨는 매우 고통스럽습니다. 주민들 대부분이 마스크를 쓰고 다닐 정도로 황사 현상이 심하기 때문입니다. 이렇게 척박하고 건조한 땅인 몽골에 하나님께서는 뜨거운 부흥의 축제를 준비하셨습니다. 또한 몽골 정부에서는 세계적인 개신교 지도자인 조용기 목사님의 몽골 방문에 각별한 감사의 뜻을 전하고 성회 기간에 대통령 관용차를 제공하여 국빈 수준의 경호와 환대를 보였습니다. 역사적으로 미국하고 오랜 관계를 맺고 있기 때문에 몽골은 우리의 마음속에 형제와 같은 그런 심정을 가지고 있습니다. Fransızca yayınlanan bağlamlarının kalbi hındır. Önceki besin yeri tanıydı. Müslüman Mustafa, Dörmüzü kartar koyardı. En hındır ta tane şitim kişilikçi sözünü uçtuğu deyden kalktı. 한국과 몽골 국기가 나란히 개양되면서 드디어 조용기 목사님의 몽골 대송회가 시작되었습니다. Үнэхээр сэтгэл төрсөн яг монголчуудад хэрэгтэй үг дамжиж өгсөн Давид Янгич хэрэг талархаж байна. Эцний бай дөрөв байх байна. Tonight you can accept Jesus as your Savior. өнөөдөр тэгвэл та Есүс Христийг өөрийнхөө аврагч болгон хүлээж авах боломж таны өмнө байна. Jesus Christ is a living person. Есүс Христос амьд оршигч болох юм аа. He will perform miracle in your life. Тэр таны амьдрал өөрийнхөө гайхамшигтыг хийж өгөх. You will become a changed person from this evening. Та өнөөдөр энэ орой эцнэрээ биш харин өөрчлөгдсөн нэгэн болж явах юм аа. You will be changed. Та өөрчлөгдөх болно. Your home will be changed. Таны гэр бүл өөрчлөгдөх болно. Your lives will be changed. Таны амьдрал чинь өөрчлөгдөх болно. Something good is going to happen to you when you have Jesus. Есүс Христийг амьдралдаа урьж оруулсан тэр мөчөөс ихсэн таны амьдрал гайхамшигтай нэгэн сайхан зам Because болно. Christ Jesus is same yesterday, today and forever. Яагаад гэвэл Есүс Христ өчигдөрч, өнөөдөрч, маргааш өөрчлөгдөшгүй яг хിവэрэй маа. Please open your heart this evening Өнөөдөр та өөрийнхөө зүстгэнийг Есүс нэгээрэй. and receive Jesus. 조 목사님의 열정적인 설교가 끝나고 참석 인원 6만여 명 중 3만여 명이 결신하는 놀라운 역사가 일어났습니다. 복음의 불모지인 라마 불교의 땅에서 3만 명이라는 결신은 정말 엄청난 열매였습니다. All those one who want to accept Jesus Christ as your personal Savior, please stand up. өнөөдөр энэ зэгдэх хүрээлэнд сувдарсан өөрийнхөө амьдралдаа Есүс Христийг хүлээж авахыг хүсэж байгаа хүн байвал одоо бүгд хөлдөрөө босоо зогсоорой. Yes, when you like to act. Wow, praise the Lord. Wonderful Jesus. Бид заавал шиг Есүсөөр агуу юм аа. I want to confirm once again, those one who want to accept Jesus as your personal Savior tonight, keep on standing. өнөөдөр яг энэ үдэш гайхамшигтай Есүс Христийг өөрийнхөө амьдралд урьж оруулахыг хүсэж байгаа хүн байвал одоо босоорой. Oh, it's amazing. Hallelujah.
I come to you now. Би одоо таны өмнө ирж байна. I'm a sinner. Би бол гин үлдэн билээ. By the blood of Jesus. Харин Есүс Христийн цусаар. Amen. Амен. God bless you. Бурхан таныг ивэг болтугай. You are children of God now. Та энэ залбирыг үнэн сэтгэлээс хийсэн бол та одоо 몽골에 복음이 들어온 이후 14년 동안 기독교인의 수가 2만 5천 명인 것을 생각할 때 이번 성회를 통해 3만여 명이 결신했다는 것은 실로 기적이요 하나님의 은혜였습니다. Hallelujah. 할렐루야. Баруун жилийн өмнө би хөлгөө болсон. Хөл гიშгэж болохоо байсан. Одоо ирүүл сайхан гიშгэж байна. Өвчин ямар өвчин байхгүй. Би бурхан талархаж байна. I thank God. Миний түнх хуураа тэгээд хоёр өвдөг байсан. Мөнхөд таятай явдаг байсан. Би тэгээд сая залбирсны дараа би тайгаа хаяад гიშгээд үзсэн чинь миний хөл гიშгэлсэн болохоор би тайгаа ирхэж аваад тань дээр хүрээд ирсэн. Hallelujah. Түнхээ хэлээд манай Be completely healed. Amen. Amen. 아멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 성도 여러분, 기적의 이 순간을 지켜보십시오. 처음엔 전혀 듣지 못하던 이 여자 환자는 조 목사님의 기도를 받고 난 후 듣게 되었습니다. In the name of Jesus Christ, you deafness, I command you to leave right now. Be healed in the name of Jesus Christ. I command you, be healed in Jesus' name. Amen. Чамайг зай хэмээн гэж шааш. Now. Amen. болохгүй. Hallelujah. Say, repeat. Amen. 아멘. Hallelujah. 아르브나. Hallelujah. 아르브나. 아멘. 하나님께서는 또 한 번 기적의 순간을 보이셨습니다. 폐암에 걸려 뼈까지 전이 된 이 남자는 사람의 도움 없이는 단 한 걸음도 걸을 수 없었던 중증 환자였습니다. 그런데 기적 중에 기적이 일어났습니다. 이틀 연속 이번 성회에 참석하기 위해 간이 침대에 누워 실려온 이 남자가 벌떡 일어난 것입니다. баярлалаа. Би уусгины хор талбар тусаад энэ ясандаа орчоод эмчилгээг өгсөн юм аа. Тэгээ би өчигдрийн цуглаанд ирсэн бас урьдчилыг сайхан унтсан. Өнөөдөр дахин ирж байна. Тэгээд би эдгэрнэ гэдэгтээ итгэлтэй байна. Маш их баяртай байна. Hallelujah. Бурхан боломжгүй зүйл хийж чадахгүй. Энэ хүний хүчээр биш. God bless you. God bless you. монголчуудаа бурхан таныг ивэг болтугай. 눈앞에 상상하게 벌어진 놀라운 하나님의 기적 앞에 몽골인들은 한없는 기쁨과 감격의 눈물을 흘렸습니다. 꿈인지 생시인지 취재 중이던 현장 기자들조차도 눈이 휘둥그레졌습니다. Okay, now you don't need this, do you? 모두들 흥분과 감사로 하나님께 영광을 돌렸습니다. бурхан талархаж байна. 하나님은 살아계셨습니다. 하나님은 몽골의 영혼들을 사랑하신다는 사랑의 증표를
보이신 것입니다.